Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tajak bak makam, nasaboh makam di seputaran Lebok. Jadi menurut informasi daripada rakan-rakan dan saudara katanya, ini adalah makam Ketua Long Syekh. Jadi makamnya di seputaran. Assalamualaikum ya. Ini makam beliau dua boh. Alhamdulillah pagi ya. Dia akan tanyang nan lam kembali kali bukan nang tua lu. Bila tadi Nabi Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salim radhiyallahu ta'ala. Yang terkala rata-rata makam ini adalah tetap di Bineh Keruang. Makam Raja-Raja Perlak ataupun Raja Aceh yang berada di Kota Perlak, Aceh Timur.